Ni Gonggasang Meghalaya People United Front FPO angkat bagi Movement Wing Gentiles Presiden yang Rosemary Kar ni mentang ilawan nasional larbai kehidupan ban ai giding rap kamtam imlang salang kamtam for lockdown ne ni neliang gaseng new isha ba unu covid-19 desha ban yele kamtam sarkar yele fa mata ni neliang gaseng yarap sarkar umno ban tolong lang kamtam imlang salang ni mangsingin wat lanti ban yarap kamtam ai nu khapat pengiyo kamtam bon ba ane larbai dan basong di dukan kli bam yo kalat ban litrelekta tengi kerpat kamtam naliang gaseng gipat ba soba ban bur nanti kamtam ini lockdown kumbala betau udisi jong izan teles bat kumno ban banyada yelde kamtam ban duna nu ciknang Jepang bangin yo nak ban play kamtam unelai vetrik nu benai bangin yo ban litrelekta nga kerpat kamtam ni seng balang ba dona po izan tel strik tong ini trelang snok tilang ban pek kamtam imlang salang kumno ban yarap imlang salang piong badai ni prada operasnam tong ini wat ya kalak inti ban yarap kamtam po lockdown dan lockdown mentoy ban yarap repol lockdown de ban yarap imlang salang bakin yo kat bayo kamtam banyada yo kunya Jepang nga kerpat kamtam iki prada operasnam badan po Meghalaya na po izan tel strik de ban bur nanti kamtam kumbala ptha koi kakhia nak sarkar jela kumno ban yada yo kunya Jepang namar nginyo i ban duna na uno kunya Jepang bangin yo lat ban litrelekta bun ba da kamno yo ban litrelekta don semjingjar kamtam po izan tel his listrik lamar dang bun ba badu tangan akan tim kude cibun Leo like rakat iya ijo jingka ani nang kathai ya ibile ai ku leo nang i uba kasan bala wa ai doni son wa ya rabbi ki yang nang tha por lockdown kami dan ayo yo agak kelam ini te so ai ku leo nang i uba kasan bala wa ya rabbi iya dengan sudah i ba ai wat keluar dulu kan yo da ya rabbi kadang nang kathai